vhiki rintshwa ro tengiwa ka nandzu wo dlaya ri sungule hi ndlela yo hlamarisa. Gqwetha ra vahehliwa va ntlhanu Advocate Malesela Tefu u endle xikombelo xo tengiwa ka nandzu ehenhleni ka nandzu wun'wana. A lava ku ri ntshamo lowu wu yimisiwa. Naswona khoto yi teke xiboho mayelana na vumbhoni lebyi nga kumiwa hi ku hlambuluka ka vahehliwa vambirhi. Endzhaku ka loko khoto yi yimenyana, muavanyisi u bakanyile etlhelo xikombelo xa Tefu. The court is very open to a possibility that immediately after we deal with Sergeant Musia, we will be watching the space in terms of what Advocate Baloyi does or does not do. Ku koranisiwa ka mbhoni yo sungula ya mfumo Sergeant Thabo Musia ku yise emahlweni. Hi Ravuntlhanu u vuye a vabya naswona ntshamo u hundzeriwa eka siku ra namuntlha. Musia u lo koranisiweni mayelana na vumbhoni lebyi a nga byi hlengeleta eVosloorus laha mhangu yi nga humelela kona hi 2014. U byele khoto ku ri u fike endzhaku ka 4 wa tiawara mhangu yi humelerile naswona u tikeriwile ku fika eka ndhawu ya mhangu. Gqwetha ra muhehliwa wa vuntlhanu Advocate Zandile Mshololo a vutisa ngopfu mayelana na vumbhoni bya forensic lebyi nga kumiwa laha mhangu yi nga humelela kona. It is alleged that the deceased was bleeding. I'm not sure if you know that, but my question is going to the deceased car that you found inside at the crime scene. Did you go and inspect deceased car if there were any blood stains inside there? No, I did not. Ku hehliwa leswaku Senzomeyiwa u baliseriwile hi nkarhi lowu swigevenga swi nga va nghenela endlwini naswona u hundze emisaveni exibedhlele hi timbanga to baliseriwa. Mhakankulu leyi sorisaka eka vumbhoni lebyi nga hlengeletiwa laha mhangu yi nga humelela kona i ku hlwela ka ku vika no fika ka maphorisa. Mshololo u hlaye xitetimende xa mbhoni ku kombisa leswi nga humelela hi vusiku bya mhangu. When my mother was asking that why Mapiri was tidying up, she responded that she doesn't want people to see that they were drinking. Musia u ta yisa emahlweni no nyika vumbhoni mindzuku.